Hello guys, welcome back. Tuni hin lungsit umta Christian movie khat explain anabolo hite. Hichi movie hi lungsit umta chuting la vet no umta ahin. E hon zong phat chum pi thei tamta in ngai do theju hi hichi ji chun lungsit nin skip ball le helin anangai chai ke dingin ekiti movie ni hi. Ipi le chi channel la hi nonglu na masapen hi le. Lungsit nin like, share, subscribe kiti ho. Ina bol divin ikitim masapiano vin ahi. Ole movie explain chu anapan tau hite. Movie hong kipat pat nahin gari hoi ta khat hi. Ahong ki tolin restaurant nom ta mai khat nahin ahong ki ngata nahi. Restaurant sungahin mini ji cha hi ana hlonin. Amani hi restaurant nei tiani restaurant hong tiani chu ai hlonin hi. Azinu min hi ruilin akitin. Ajipa min hi mengi akitin hi amani hen insunga sumlepai buina asatna nei honji a hichi restaurant hi anahon hlon hi hichi movie hin tho hi China gammi ahi vin hi hichi hin pasal tampi hi honglu novin abang chu official lin ta zong anazavin hi ahin hichi hol a mi khat pa amin Mr. Vu kitipa hin ama changse ase hin dangka sangsom ni walang hi anabat do tan hi hichini kho hin ruilin in zong Mr. Vu ko machun lamkai pu sangsom ni wal se nabat do tan ake khat be ni sa hlon lowa hi le hichi restaurant hi kakha te hlon hungai ding hi tai ati ta hi ahin la Mr. Vu in hichini kho hin abat chu salihilin ama ni zo chu gamtenin anho si zo ta hi hichizowa hin ruilin le ajipa mengi in hichi restaurant hondo kittheina dinga chun batle tham hin sumain hol hontan ahin wangsi ta ahin achina langlang hlona hin achin ho chun sumlepai anasei bui pi ji tawin wangphat ta khat chu aloi agul la mi khat hin sumthem khat hi hen pin nahin mumu le nahin sa apai ki hlon nga jinti ati pi ta nahi zan khat hi ruilin zong alungim be ase ajeng tan abat la ho chu izat mo hling tam tin anai sap gam ta nahi hichi lai ta hin achapa hin heno ka school fee pi phat hling tan ka teacher hovin school fee na pi lawa hi le jinga patna school nong thailo ding heta ATV atita nahi hiche hin ruilin zong abat le tham chunga alungim be ase aji achun pholo changlawa chun ahungmo alung han jengin achapa chu hen sen za jeng ta nahi hijipa na chun ajipa mengi in tua chu ipidinga na lung han ham restaurant hong pote katile na sei te ya tua ba le tham tampi nei phana nangma mana lung han ta hele amati nahi hiti alungim ta a akigel lai ta hin afon chu ongging tan ruilin in zong afon chu ga la a hile agulpa yongsi hi anahi ta nahi yongsi in zong ruilin ko machun Korea a hongdingin hungki gohlan tan Korea a kum khat na to hlon hi China gamin kum som tong honjong le chun na lo do zo hlon lo ding hin hichi achun hichi langa hongding hin hungki gohlan in atin ruilin chu na tiam ta nahi hichi zo hin ruilin in zong ajipa ko machun batle tham tampi nei hlon tan ibai lo ding ham Korea a chi hitin sumga hol ta hiti ati ta nahi chizo hin mengi in zong ruilin ko machun eini ipo do a heno le chapalhon iti hlon ding ham kun avet kol ding ham atile anu chun ima cha boina ompoi nangni chi hlon jengin ati ta nahi hichizana hin ruilin zong ki gelin hitia batle tham tampi ka nei ding lam an heleng pathin thu in anaki mang chatangi tin alung thimachun anagel jeng tan ahin la pha chi sa ko kit the hi ta lo ji achun ibaki lo punti Korea ka chi hlon ngai tan ti tin aki gel hakit ta nahi Korea gam chu onglung hlon ta nahi amani zong hiti chun agul palhon yong si chu tong ki mutu hlonin yong si in zong om na hlon ding in langa chun apuizin in ho chu avet sa ta nahi amanin zong ain hlon chu no masale ajing hlon tan hiti hin ajing ni khu a pa na chun ruilin le mengi in zong na to chu an pan hlon ta nahi hiti again thei ta na an to hlon jing wanga chun in langa abat le tham hon ho asa do zo hlon lo di pha na hin ruilin in zong ajipa mengi ko ma chun ai puji gulpa zong si in part time na to ding khat ein hol pi in hi cha chun tong tangi atile sunilum ke ya restaurant na to ding part time na to ke ding chu na lel wal lo ding ham nata asan azo lo ding hi atile ruilinin ibai lo ding ham sumle pai batle tham i hau bi ase alhonin
leling ka tingken the jong leng tong jing ta nge anati tan hi che hin mengi in jong ka he e nangyal gyal chu hi ta hen anati pi ta na hi hiti hin ruilin in jong part time a hin na ain tongin sum chu an lo pan tan alang khana achapa le anu in jong khatwe kum le an phone ji hlonin abang le video ku le hin jong aki ho ji hlonin gen the ta na to chu anu le achapa chu her sa anum pun achapa le anu chu aneki ho pi jin gen the ta na to chu an her sa apun hi hi zo hin ruilin le mengi in jong them khar khat na hin abat hlon chu an sa do pan hlon tan ni khat hi ruilin jong angwa le na hin college akai la ya agul ho khat hi to ong ki su tu ki hlon tan hi chi agul nu hi pathin thu a anaki mangcha hin hi chi ji chun agul nu hin ruilin ko ma chun gulnu nangjong pathin thu in hung ki mangcha o leisi na sum le pai nei le go im ma cha ding he pui pathin thu in hung ki mangcha le chun namalam hin kho jong wa en tin nitin le phat tina ne ki pa jing ding hi ta je anati pi in hi ahin la ruilinin pathin thu in ka ki mangcha no mi he jong le bat le tham tampi ka nei ji in zuting le in langa ka chapa jong school ka e hin ama school kai na ding jong sum le pai ka ngai cha jing ding hoya kala a ne le cha ipi a ka ki cho a kachapa ipia ka to so ding ham anatin agul nu chu hi ti chun anaki ho pi in hi ahin la agul nu hin ipi hile pathin thu a lunglut na nain nei ting nein het sa te zu atin ama ni jong hi cha pa na chunung ki hian ki hlon ta ni ni khat hi ki dang ta chun hi chi restaurant nei pa hin restaurant chu zu ding an ti ta ni hi chi hi agul pa yong si hin ruilin te ni nu pa ko ma chun a seitan hi ti chun ama ho jong ong ki ho tu ovin chi restaurant chu an cho ta vin hi chi zo hin agul pa yong si hin ruilin le mengi chu hi chi restaurant hi ama ni zo pi do na nei tan aji chu ma hin dubai langa na to na ding khat akimu ki da nei tai ruilin le mengi ko ma chun hi chi restaurant hi phatike chan ki vet sui hon jing tan keiman dubai langin na to na ding khat kamutan hi chilang zo a chu ka chi ding he ta ji ati pi tan yong si in jong agol nu ruilin le mengi chu hi chi restaurant chu pi do na anei ta nei hi chi zo pha chom khat zo zan khat hi ruilinin ajipa ko ma chun ai poji pathin thu ai ki man cha a phai lo hamati le ajipa in jong nang ki mang cha in keiman na support na ngi ting le sum le pai keiman hol na ngi ati pi in ahin la ruilinin abat ho asa do lo lai ji achun pathin thua ki man cha ding lunggel chu anei the him hi la jin a hi chi zo hin ni khat hi ruilin jong agul nu pathin thua ki mang chanu chu to kimu tu ding lunggel hin nei tan restaurant khat na hin aga kimu tu hlon tan hi hechini kho hin ruilin gol nu in jong agol nu ruilin chu pathin thu a ki mang chadinga atep to pathin thu hil an kop tan ruilin in jong pathin thu an za chu alung ko hi ong ki hong jing in ta sa a sum le pai nei le go agel sanga pathin thu a lunggel an nei chu amasang lampi hi phulo helowa wa a ki hong danin ain hetan hi hechi chun ruilin jong pathin thu a ki mang chading hin ki gel ha na khat hi an nei ngal tan hi zan khat hi ruilin jong aki gel jingin sumle pa jin la lungmun na pun ipia hi lungmun na kanei ding hitam lungmun na hi hoja hung kun mong hi dem ki pa na hi hoya pana hung kun hi dem tin lunggel anane jin tu apa na hin pathin thu in ki mang cha tangi chutile lungmun na di ta ne ingating kalampi hi hung na wa tan te tin ang ki gel hatan ahin lawang si ta hin nikhat hi a restaurant na to pe na hin potlo changlo wa hin akong na an satan chat thelovin hong ta jipa mengi hin gang chelin hospital langa hin apulut pai jing tan ahin la doctor ho in phari ti chan pi ipin han bol den ham nang vai ge ja ta hi o ata sa wang hi tila banga chat theidin ta pui akonga pana anui lang hi chat theilo dingin tai ativin doctor hon ajipa mengi chu anasei pi ta vin hi hiti hin ruilin jong aki gelin alu na chunga chun adang cha jong le gen thei ta tui ala ding jong a phazo ji ta pun agil kel jong le dei ta a an ne ding jong ai thei ta pun hi che hin alung gelin ama le ma hitin ang ke ho ta hi o ka phat hoi lai dam sela ka khut ka kiang acha thei la ja chun pathin thuin anaki mang chaleng tuni ni kho a
hi chan ge hi ka tu lo ding hi tuni ni kho a hi chan ka pha hi pathin in e ko na hi mai tan te anatin lun thilong chu chu pum chun pathin komin ngaidam anaki thum ta na hi chi zo hin pathin thu a ki mangcha aloi agul ho chun ruilin chu hong vilun ama hon jong pathin thu chu ana sei pi uvin mengi in jong pathin thu chu ki pa la thanom ta hin an nga jin aman jong lisi sum le pai ngai lu na sa nga chun pathin ngai lu na lam zo en lunggel an nei tan chu tiang le aman jong pathin thu a ki man cha ding ti hi alung thim pum pi in ki gel han ain ne jin pathin chu ta san na ain nei tan hi chi zo hin ki pa la thanom ta in mengi in jong azinu ruilin chu wheelchair ho acha theilo ho kisot le na chair ho akhun in pang dunga chun an son le in ruilin jong acha theita lo wanga chun pin tha na di ta pathin ta san na di ta an nei hon pha na chun alung sung hlon chu ki pa nan alu dim hlonin amai su hlon jong a hlai sil selin iche hin movie jong akicha jin explain jong akichai tai explain chomcha in bol nawa seiling lel seihil tampi ding hin icho zo si chu iki het thimuwa iki ngai dam divin iki ti movin hi aban hi chi channela iki mu to kit ka sevin na bon chawin dam sel chi tawin ka ki pa e